Athinjari kaunti ya Meru na atongoria bamwe ba kisiasa ni balikithitie ntuku ya ruyu kukethirwa kwina maromba ya kurikana mututi Sniper kianine kia kinoru barua kukethira kwina kinya kanya kakurombera mututi Sniper na kinya kukethirwa kwina kanya kakurombera kento ya Meru kendo metheria kumanira mantu aithirite ya itana mbere ni bameneretie baraba kuwa ni bakoreana na maromba ya bakiwa teke murungu kinya no anini ndamu ya mututi na maite kwithira iturwa. Na tukiambiria mwaka tuli amwe tuchoke turombere county yetu mwaka juju athira iturone county yetu ina mantu ja maingi jara tutenda tuthingata mwaka 2024 kwou tukauga tuli atongire ba kanisa ijeni ikenda twita murungu na tumuririra tuli amwe kuna ntura yetu Imeru kwou tumirombere okiri tumirombere witi nambere bubwega ikenda kiri witi nambere bubwega bwa mugongo jwa Meru kinya tuna tuguneka na tutharimwa kwou itugwita atongerie betu bara tutarite na kura itugwita atongerie betu ba kibiashara itugwita atongerie betu ba Meru ponde kinya bara be Nairobi kana be na bothurane Kinoru Stadium kwambire ithatu ntuku ya Juma ikenda tumba kurira mwathani no ntubwa county yetu ya Meru. Mbejete kwira Islamu bara turenda bo Meru county rojo tumbagareni maromba jonto kinya Islamu ne part ya county ya Meru. County ya Meru echafuka kinya batu Islamu tukethra trendene ya muchafuko juu muntu onde oro prescribe agatukia makia bus the secretary general wa bus na executive officer bus kinya bus ikaraga Meru na ara antu bange ba Meru bari kagitagaka ikagitaga gweka myanya yonde kando tuchoke twiringanire ya motora akaji ba Meru na ikyo gituma mbera muntu onde ore prescribe agatukia makia bus umagara ne secretary general gugwita ne executive officer gugwita chokerie the Meru clergy forum kadho batongeretwe ni general secretary wa Reverend Jack Nkadho no ntuba kuona twethira twina beginning of the year prayers at the same time tuombe kwithwa twina requiem mass ya the late Sniper ketu kwira Meru bonde ibaumirie beye tumbe kuromadina turombere county tu Meru kenda spirit hiyo ikwete kiendelee Meru ntutukiria kumenya bo Meru kiasha kaola lakini murungu nendete Meru muno and that's why Sniper kwetherwe boetherwe mwiri yoke yombere kuonekana kange twira Meru mwiri twoyurita tayile maua Methodist mortuary idayo truma tayile maua Methodist mortuary kenda twithira turia thaithatu ciatha na ni thuganio rirega muno kibo kwithwa bathuganitie in such a time alantu bakurira tuje tukarendi twaranirie na turombanire twi amwe na DMCO municipality nkwenda ikujukia kanya gaga gukaribisha antu bonde barabe baketha bejite ruju marombene jaja mugabukwa na preparation sira chiyo tenti wekiro injaga bethuro be willing kwija turombaniria amwe kenda tumbi kwira njere Sniper nya kumirombera ibungani nyome kumya kingi kionde maromba jaketho jangani kukagita kankwenda kwira MP betu the 11 of them our senator na inya governor wetu ura twendete muno Kawira Mwangaza nyo tukwendi kumukaribisha ruju ethura part and parcel maromba jaja ketho ajeo